Bwana tuchokana ati nende kitano ko Mca Ba Kworotwa mbungene ya county ya Tharaka Nithi nende bedirete baitara kya MWOROTO yoyo kagita ka myaka 5 yete nyuma yabo kwithira nende marito ya kiandika nkadeti ni ya kidirikari mbungene nende tebyonde binana bya Mca Ba Kworotwa byetete kire kyama kya UDA na TSP byonde nende birekire ngwatano ya Kenya Kwanza na UDA edirete ikiwa tayari bitandatu niyo TSP edirete ikiwa taite biele mwandiki twandeto Samuel Geshima katwaechio Gikaro kia bithatu kia Mca Ba County ya Tharaka Nithi gikaigwa kiri na Mca 23 nyuma ya Mca Ba Kworotwa kwandikwa kiri Kenya Gazette Jumatatu nkuruku. Ino impongeri kiri Mca 15 barabathuritwe kithurano ni ikuruku omwende ni ya wakira wadi arabana baba borotetwe kurugamira akariba iwango mwanya bya maubatu ningicokeria ngai nkatho nontu nikanya ka mwanya muntu kwigwa anenkeretwe kana thuritwe among many ntigwe ukia uri untu munini na nikankuga thank you bono kuri thirikari ino yetu ya county government itongoretwe ni His Excellency Muthomi Njuki. Ningwenda gucokia nkatho kwi thirikari ya county ya Tharaka Nithi na kiama gitu kia UDA kiria tongoretwe ni His Excellency Muthomi Njuki nuntu wa kumbakanya kagutungatira antu ma Tharaka Nithi. Banana babana mwana barabaorotetwe kuganania gikaro giki kiri iwango bya akari bya kimuturire tabo mwaura Jo Mwangi wa kurugamira migongo iramitige nyuma Kathuniri Spagaki kurugamira mbeo mbithi na Njageza Karia Mwaniki kurugamira barabakai bathatu babana kiama kia UDA na Lucy Muthoni Ndiga wa kiama gia TSP kinyawe kurugamira barabatiganirie bangi na antu akabarabaorotetwe kenda gukinyithia gichunje kia biere kwa bithatu barabari gikaroni giki ikiringithanio na antu arume tabo Karuku Wanja Riongo Nancy Muthoni na Murungi Rael Fatuma ba kiama kia UDA na Purity Wanja antu aritha wa kiama gia TSP. Niyo nte mwelo siasa ni sia guku kwetu chuka nontolenio dare mea wachuka town in the former president Mca Ba na nimbe gusakankeneta muno rira kumba kugena kanya ga kurutira antu beto wera giti kia nomination ni kia antu ma Tharaka Nithi takirigiakwa na ndathie county assembly ngauta wira na mara mangi mari kou nikenda muswanda unde urio nguka county assembly ukenda gutethia mwananchi wa kawaida ngaungaga mukono nikenda mwananchi urio kura mashinani akinyanirwa niwe wataburatwa meraga tukimoromba kura kiragitigerende igavana atangacha ikomana ya mbere ya Mca Baba arabakathura speaker munini wake mutongoria wa baraba ingina wa barabakai. I've had the opportunity to talk to all the MCs. I have asked them to be patient, to wait for the gazettement of the sitting. They have asked me questions regarding their legislative work, and I have answered some of them. Some of the questions they have been asking, or again, I've also to wait for the time that we go for the induction. Nkiripotera Wero TV kumagichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.